Koša folk in dobrodošli v nov YouTube video. Danes en spontan kolab. Čakamo v fitnessu, da pride Jaka Masnak. Mi je napisal, da pride na obalo in sem rekel, gremo se dobiti, gremo narediti en trening. Tako da danes z Jako trenirava hrbet in biceps, mogoče še malo bicepsa na koncu. Jaz delam trenutno segrevanje za ramena, oziroma segrevam tudi hrbet in takoj, ko pride Jaka, začnemo tem celotnim treningom. Za začetek tega videa spusti tako en like in subscribe se, če še nisi. En uro. Sploh ni problem. Sploh ni problem. Smo relaksani. Sploh ni problem. Ponavadi Primorci zamujate, ne? Sploh ni problem. No, da ti povem, ki nismo se nič pogovarjali še o treningu, bo malo bolj na led se danes fokusiramo. Ker naredimo tudi biceps, ali? Ja, jaz bi ga. Bi. Ja, okej, ker tudi jaz imam back and biceps danes, tako da... To. Folk, kot sem rekel, spontan kolab, spontan trening med Gym Broj. Tako. Let's get a good pump and then I will eat some good food, you won't. Jaz pa ne, jaz pa katam, tako da... Si vzel sabo, ali? Ja, itak. Imaš sabo? Ok. Discipline bodybuilder, ki ima sabo meal prep, jaz in Leo in Ana pa bomo jedli umazano. Umazano. Koliko imaš? Top set, back off set? Tukaj naredim samo en working jaz. En? Samo en working, ker bomo potem šli, potem imamo dumbbell rows. Druga vaja dumbbell rows. Ja. Tretja vaja Ok, top. JPG row. To še jaz nisem delal, tako da bo zanimivo. Super. Tako. In četrta vaja lahko tebi prepustim. Aha, ok. Ker četrto vajo sem, pač meni so te prve tri vaje must have, Ja. Uno četrto pač tako, Ok, po okusu. Tako da lahko ti zadnjo kaj poveš. Deal. Pullover si zaključeni, Jaka je naredil ta klasične, bi se reklo. Ja. Si šel dva working, ne? Jaz sem šel še enega, zaradi Ok. tega, ker še nisem mogel dovolj Ti greti si prej. nisi se grel, pa si naredil malo Ja, več. ja. Ok. Ampak zdaj si rekel, da je že... Jo, zdaj sem good. Ok. Fucking ready. In evo, main vaja tega treninga, kot veste, dumbbell rowsi. Smo naredili zdaj 3 stopnjevalne, samo da smo res prišli do te delovne kilaže. Jaka spet ni navajena, to je rekel, da on dela bolj barbell rowse. Tako da, evo, 50 pa še to. In zdaj gremo 2 heavy working seta, pa tam nekje okoli 8 veš. Tako da, ok. tako, jaz grem tako, ja. Tako da, tudi če ne narediš 10-12, jaz bi gledal to kot successful working set. Ok, ja. Tako, to je to.
Back finished, Ja, jaka, fried. fried. Ja. Ok, dobro. In kot smo se zmenili, evo, gremo še na biceps, preacher curls, hammer curls in zadnjo vajo bom spet dal. Ali bomo delali uno moje, ali bomo delali kaj, ki je Jaki všeč, ki mu najbolj paše. Ja, pač glej, danes je bilo za mene ogromno nekih novih stvari, Ok. čeprav treniram že res lep čas. Ok. Naprimer ta, kaj smo delali? Ja, ne vem, kako se mu reče, JPG row mu rečem. To, jaz. okej. Ja, Bla, bla, row. bla bla row. Insane vaja. Prvič delal. Tako da tudi to bo zdaj novo za mene, sicer preacher curle sem delal, nisem pa delal Unilateral, ok. čist drugače, tako da. Ok, Ja, zanimiv workout. nice. Ja, res. Ok, tako da evo, gremo zdaj še ta biceps napompa do konca, da se bomo fryali tudi en. Pain is a gift, a reminder that I am pushing beyond the limits that bind lesser beings. I have tasted the bitterness of agony, reveled in its embrace, and emerged from its clutches stronger than before. I have transcended the realm of comfort. You think you know suffering? I'll show you real pain. The things they said, the things they did, it has made me stronger. Let go of everything that's holding you back. Let go. Normalen video, da naredim.